Wewe jitingize vizuri hivi. Si ujitingize vizuri. Ukiona mtu haimbi, muulize shida yake ni gani. Imba vizuri. Onyesha jirani yako vile kuna imbago. Ela toko indera ne wa paraletio, ne wa paraletio, ne wa paraletio. Imba vizuri. Kabisa mpaka jirani yako atamani vile unaimba. Wapi shangwe na vigelegele? I don't know why I am so happy today. Angalia jirani yako mwambie, why am I so happy today? I am happy today. In Jesus' name I'm happy, because He has taken away my sins away. I'm happy, so happy today. Into why you are happy. Jesus has taken away your sins. He has carried away your pain. Hakuna uchungu tena, hakuna aibu tena, vyote vimechukuliwa na katika msalabani wewe ukaponywa. I am happy, so happy today. Ambia jirani yako, are you happy? Ukiona kama hayuko happy, just hug them. Kuna watu wanahitaji hug tu waanze kufurahi. Kwena ndo marafatara okuhagwo makene kimwire ukahane jwene uredo. Amen. We can have our seats in the presence of the Lord. Nyinyi msitoke, mnakaa hapa mpaka nimalize kuhubiri. Praise the name of the Lord. Tarora musio cyo muri gainye mwire kiumia keu ne kiajagirira muno na nigetha witikie ne kiajagirira takengirie no. Aya darakone aya hakupati. Amen. Praise the name of the Lord. If it is your first time to worship with us in this church, kama ni mara yako leo, kanisa limejaa mpaka mwisho. Angalia, hata hakujawahi jaa hivyo. Angalia, kama ni mara yako ya kwanza kuabudu na sisi, simama tukurespect, simama tukupigie makofi, simama tushangilie Yesu. Hebu angalia vile tuna wageni wengi, angalia vile tuna wageni wengi. Kama umekaa karibu na mgeni, stand up and do the. Kama umekaa karibu na mgeni, simama umkaribishe. Ageni ne mwagaithio, ageni ne mwagaithio, ne mwagai, ageni ne mwagai, ne mwagai, ageni ne mwagaithio, ne mwagaithio na gaidishia mwathani, ne mwagaithio na moigwe moiganeire, na moigwe moiganeire.
mukenete na muigwe muiganĩire mukenete na muigwe muiganĩire na muigwe muiganĩire mukenete na muigwe muiganĩire mukenete na Ngai aromũteithia na Ngai aromũteithia na mũrathime Ngai amũteithie na Ngai aromũteithia na Ngai aromũteithia na mũrathime Ngai amũteithia. Let us celebrate Jehovah. Pigia Yesu makofi mazuri. Unaweza ukafanya hivyo zaidi. Amen, 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 amen. Siku ya leo ni siku njema na ni siku ya baraka ambayo Mungu amefanya. Praise the name of the Lord. Wageni wale mmetembea, karibuni sana. Jeta kwa Bishop Gathugu. La gutire watho ngeumite iguru ugacenjia maundu mariko macio. Na hili kanisa letu ni nzuri, mjisikie mkiwa huru kuabudu na kusifu. Na Bishop wa kanitheno ni ali hakiri. Amen. Na Bishop wa kanitheno ahikitie mutumia uyu. Amen. Tondu ni oi maandiko mamwirite ugitungata andu a Ngai ukorwo wi wa mutumia omwe no hote kurora nyumba yaku. Wona wahota macio maya mangi ukahingirio. Na ndirenda kumurehera mutumia wakwa amugeithie. Letu la UK, our United Kingdom Church. Hao watu on Thursday walinitumia pesa na ndio umeona lori imesimama pale kwa the Lord Store na tukajaza chakula leo asubuhi. Mtu urairi ogekirwo lori kuma kuria kwa Raha Premium kuria Joy Millers ni moyo andu acio ni turutithanagia wira hamwe nao. Na mtu arehwo rucini guhuragirwo thimu ngari ikirutwo irio na ciekirwo kuria. Na leo tukimaliza ibada andu othe akuru ni tukumahe irio mainuke na irio thiini wa ritwa ria Jesu. Praise the name of the Lord. Ambia mwingine we are still on the mission. Ambia mwenzako we are still on the mission. Mwambie compassionate gospel has nothing to stop it. Praise the name of the Lord. Kisha nishukuru kanisa letu la Amerika. Thaici turaria na inyue ikombe ria Ngai ria Amerika nire ihuru. Na ningependa Jared utuletee hiyo video ukiangalia. Nenda wone kanitha ucio maundu maria utuhaririirie na ni hindi container irekirwo indo icio ciothe murona. Gwiciria ni tukwamukira more than 3 containers. Wheelchairs, diapers ya andu agima, indo cia guteithia ciana iria cina autism. Mnajua mama Asen kazi yake inakuanga hii. Kanisa letu la Amerika wamejaza the store na najua kwamba maybe in the next coming few weeks nitukwamukira indo ici. And our patron from America, Mr. Gitonga ako hapa, tumpigieni makofi. All the way from America, our patron ako hapa. And I know our patron in America, Mr. John na mke wake na pastor wetu, Pastor Washira, wanafanya kila juhudi kuona ya kwamba hizo vitu zimefika hapa. Kwa hivyo ni kumaanisha the next medical camp ambayo tutafanya hapa tutakuwa na hizi vitu zote zimefika. Tuina wheelchair makiria ma3,000. Praise the name of the Lord. Tuina walkers, tuina indo ile zote zifataranagia ila tureka medical camp ziko hapa. Na nitashukuru sana kwa sababu najua hizo vitu zikifika hapa zitakuwa msaada kwa watu wetu. Tuwapigie makofi tena. And finally, I want to appreciate ile kazi ilifanyika hapa through the office of our matron. Wirorera mbere irio haha nindumeirwo video nyingi muno cia tumia aria twaheire nyamu cia kuruga migate na mandathi. Nimetumiwa video mingi sana cia tumia acio o haria mundu athire na wira uria aranjirie kuruta. Ebu wale kama wewe ni beneficiary wa Chapati Mashinani and Mandazi Forum, simama. Wale wameanza kazi.
if you are a beneficiary, kazi iko namna gani? Kuja hapa. Hata ule mwanaume kuja hapa. I want to hear testimonies za ile kazi ilifanywa hapa through the office of our matron. Praise the name of the Lord. Where is the microphone? Nataka usalimie hawa watu. Wewe ndio ulikuwa unalia hapa. Uratu ile uriraga ukigota irio. Geithia andu aya no mere uria maisha mahana riu. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Nyawĩra. Ndĩ member number 295. Twambĩtie budget. Ũkanĩrĩra Ngai mwaka mũgima agoka mũthenya ũmwe. No ũnyamaronia makoraga tũrĩkiĩte. No Ngai yoka agakũrutĩra tondũ wa mũndũ ũmwe. Ndamona Bishop ndianĩrĩtwo. Ciana ciakwa citiraĩtanĩte. Ciana ciakwa citiramũni cukuru. Nĩ tondũ wa wĩra ũcio. Ũrugaga hwaĩ-inĩ nĩtũtabaga. Ndirĩ ndona makũrugira mũthenya ndugaga hwaĩ-inĩ. Na Ngai mũno gĩakũtũrũmĩra tũtagagĩria. Ngai amũthani. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Mimi naitwa Kevin Karani. Naishi Chedrai, nianza biashara. Sasa hivi naendelea vizuri. Tunaweza kuishi hata kwa familia yangu. Ile nyumba ilikuwa imenishikia kulipa, naona hii mwezi inaitwa challenge kwangu. Na kwa yangu naona kwa mpangilio, haiwezi almost kulipa. Na nashukuru Mungu kwa kuwa hata hiyo pesa itataka katika hizo kazi. Amen. Mwaka ũmwe na rĩu nĩ ndatigirwo niĩ itarĩ kagũkũ kana kĩ na mwana ũcio akomete thika level 5 na hĩndĩ ĩyo ndathiũrũrũkagia mbirũ ya thibitarĩ. Bishop ũyũ nĩ wa magegania, ũyũ aitĩrĩirio maguta enda ya nyina nĩ Ngai ta Samueli. Nĩ tondũ itũũra ritũ nĩwe nderagĩrwo, ndathiũrũrũkaga Juja na mbirũ na niwe nderagĩrwo kana ngerĩrwo Koimbũri MP wa Juja. Mbirũ ĩyo yawĩbirwo nĩ MP ya ngiri 175. Ũguo ndĩrarĩ mũndũ mũhĩtĩrĩrĩku, ndĩrokaga gũkũ ngĩinũka no heirwo tigiti. Ũmũthĩ ũyũ nĩ njigĩte wĩra na ndĩrateithĩrĩrio nĩ mwana wakwa na wĩra ũcio wĩ Kĩahuria nĩgetha tũcabaci ndeithĩrĩrio tũceke nĩgetha ndĩkĩone kĩndũ hotage kũruta taithi. Ngai akumia. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Jacinta Wanjikũ kana Shikwanu marĩtwa ma wĩini. Nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ woguo waheire wĩra tondũ tiga nĩwe hau ndingĩrĩ ndĩrendia cabaci biũ. Ndahingũrire mũkawa haha bypass na mũkawa ũcio ndĩrakomboreirwo nĩ Heleni. Wow. Aranjĩra ndigacoka kũrũgama bara, nyendagie na ngendia mboco na ngendia indo ciothe na nĩ ngũcokeria mamake ngatho. Ngai amũrathime. Ona ndũngũ ingĩmwĩra ndirĩ kĩndũ nĩ aheaga, ndirĩ ndamũforce, no nĩonaga ũrĩa ndĩrutagĩra gũkũ makandeithia. Ngai wa muoyo marathime na ndigatiga kũmũbangĩra itũ na ingĩgathiĩ gũtũra ndĩmũbangagĩra, no nowe ndĩmũigaga wega mũgaikara mwĩ comfortable na Ngai wa muoyo amũrathime. Si mnakumbuka huyu ameishi kufuria watu nguo? Sasa out of the compassion ministry yarahingũrire mũkawa. Nĩkĩ kĩngĩ andũ mendaga? Gospel is about changing lives. And we won't be distracted. Hatutaacha kufanya hivi maisha ya watu ibadilike.
Angalia mzee kama huyu alikuwa sasa anakula shida. Ambia hawa watu vile maisha yako iko sasa. Praise God. Amen. Mimi naitwa George Kamau, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amenidumisha. Acheni niwaambie, ni hari undu mwe ngwenda kuuga. Na jaragio undu ucio ngarira tondu mami ni anjirire undu mwe agioka kukua. Akinjira mwanaka wakwa ndagutiga nyumba ya gukombora. No riria he kanitha ukahingurwo hau bypass thutha wa marori ugathie ho kiria giothe ugabatara ni ukona wi kuu. Na riu thaa ici ni nyanjitie gukiona tondu ona ndieciragia anjirire mwanake uria ugoka kuhingura kanitha hau mweru. Njaragia uguo ngaigua kurira ndona ngicobu akihunjia ndikarite haria tondu ni menyaga kwi Ngai kuri kindu kiega kiumaga. Na riu ni ngeneire Ngai ni nyanjitie wira haria wataaramu na wira wakwa ni uthiete wega na andu ni mararia na ni nyonete Ngai. Ndiraremereirwo kuriha nyumba, nderire Mr. George akinjira hoe Ngai ni agwika maundu mega. Na thaa ici ndigitie mweri umwe na ngenina wiki ino ingi ni ngurikia. Ndirari na mieri 6 itarihite nyumba na ndigitie mweri umwe na ngenina mweri uyu ungi Ngai ni agukorwo ndeithitie ni ngurikia kuriha. Amen. Mwingine mmoja.